He kōwhiringa. I hokona atu e ia he pukapuka, kia ia I ngā rāharoi e rua, a e te rāharoi tuatoru I kitea tana whanga kia wātia mai ia. Ko tēnei ana kei tēnā koa. Ko tōna whiringa a kaimahi mō Te Wiki. He kōwhiringa pai tānaki. Ka purua ki tētahi peke e te ia e pato ana I tana kare hei utu. Kia ora, ko tā rawa tahi e te wā kotahi. Ka kata ko ia, ka puwhero ko ia. Re te tonu tōna hoki mai I a wiki whanga ana kia wātia mai ia. I a wiki ka hoko ia I tāna whiringa a kaimahi. Mōhio pai ia ehara e te oruatanga me te aha, ko te kā tuarehe ke roto e hiahia kia whakamātau ia. Wiki tuaiwa ka kōwhirihia he pukapuka nā te tahi ka ki whiro e tuhi, a ka hokona mai. He kōwhiringa pai tāna ki. E tono wehenga e te toa ki mua ia e pānui ana e te pukapuka. Reka ana te rā tāna ui atu. Ka ruru te māhunga me te ki atu. Me whakahoki pia taku moni kua pākaru ia koe tōna tuarā. Taka mai nā haura e muri e tā rawa kai, ka hekoi tahi atu ke tōna whare noho. Kuhu rawa atu ka tere pā atu nā nutu I ona aue te wera hoki engare ka aukati atu. Hia ana aukete. Kaore ia mō te whakawā uhi pukapuka, engare mō nā tāne a ka whakawākia rātou mā a rātou pukapuka. He pai pukapuka ke te kōhanganui, a ka kitea ona kōwhiringa a kaimahi e te pai pukapuka tata ki kuaha me tōna ingoa e te tahi tapanga. Engare he tapanga atu ano me nā ingoa o ono hoamahi o te toa. Me etahi atu ingoa te mōhiotia. Pai atu ano. Ka pako mai te poho e te koingo ki te wehi. Ka marama kia ia ki ana kohinga. He nui ngā kape o the Da Vinci Code, he whairawa ia ki ngā toa iti te utu. E te tangata rā e torotoro atu ana kia ia ka tārutu utu. Atu, ka huakina te kuaha, ka puta e te paipai, he kōwhiringa kino tāna ki. Choices by Averil Robertson. She sold him a book 2 Saturdays in a row, and on the 3rd Saturday she notices how he waits until she's free. Just this, thanks. It's her staff pick for the week. Good choice, she says. She pops it in a bag as he taps his card to pay. Thanks, they say at the same time. He laughs. She blushes. He keeps coming in each week, waiting until she's free, and each week he buys her staff pick. She knows it can't be a coincidence, yet the devil in her wants to test him. On week 9, she chooses a book by a right-wing media dickhead. He buys it. Good choice, she says. He's out the front reading the book when she leaves. Enjoying that? She asks. He shakes his head. Might have to get a refund. You've cracked the spine. Hours later, after they've eaten, she walks with him to his flat. His lips are on hers as soon as they're inside, and it's hot as hell, but she stops him. I just need to... She doesn't judge books by their covers, but she has always judged men by their books. Shelves line the hallway, and she can see the collection of her staff picks on the shelf nearest the door, with her name on a tag. But there are other tags naming her colleagues from the shop, and unfamiliar names, shelf upon shelf. A thud in her chest as dread replaces desire. She sees the truth of what he has collected. So many copies of the Da Vinci Code. He's been slumming it at the chain stores. As he comes for her again, she jerks away and opens the door. She steps over the threshold. Bad choice, she says.